Tuğanдар, assalomu alaykum. Hurmatlı bizning kanaldan kattalıçları, jalpı mal çarba görөрmandары. Salamatсыздарбы? Bugün 8 noyabr 2025. Чүй облысы. Мына Sokuluk mal bazarına geldik. Sizlerge sağan uylardan bağlarını görsetip koyuyor tuğanдар. Sizler bayağı da bizi koldoп, videoga tırs like'lardan basıp kanalga attalып görüp turыңыздар. Anda emese başlayыбыз 0707 388 350 reklama için nomerlerimiz var. Kayırsanızlar bolot. Kanalga koldoп görsetem degen bir tuğanдар bolsa mına QR kodlar var. Koldoп koysanızlar dile bolot. Bizge negizi aylık dile tölenbeydi. Anda emese mına uşul uydan başlasak dostlar. Hem uşul uy aldığıstan çıktı. Tarta veririz çekedi. İnim kança sorup atadın uyga? 135. 135 bin. Bu sağ mı? Kança litre verir sutkasına? 12-13 litre süt verir yani. Kançanı tuğdu? 3 tuğdu. 4'üncüne boz. 3 aylık. Soda boldu bu? Kançaga vermedin aytçı? 125. 125 mi? 125'e verilmektir. Kança bu ya? 4 öğrenden çıkar o? 45. Nomer kaldırıp koyasın mı online? Yok ha? Makul. Dostlar bana şunday. Kaç adam? Kettik anda mese. Verin şu Soda olup soda. Kança eken bağısı? 135. 135 çoğu eken. Kança kılıp koydun? Sen ıldırak sırı otasın ha? Buna soda olup kettik anda mese. Aldığını karap. Dostlar. Bana jakşı uylarda gösterir ki çıksa. Ya kançadan mı olur ya? Belki kanday uylar kançadan ken uylar? Bağlar. 70, 140. 140'tan 220 bin geçeyim. Ma tokol 220 okşaydı. Görünüp durat şimdi. Yaxşı. Mana. Gelişken mekende. Boz bu çöten. Kançançılarına boz belki. 55'ten marka birincisi. Bu birincisini tuyut. Yaşı eken ne? İki tişe dostlar mana. Ha bulçu. Bu 5 tutul. Bul 5 tuyut. Bul. Bu da 5. Bul daha 5 tuyut. Nomer ayet koyasın bu? 0500 0500 menen 38 97. 38 97. Çalыңızlar. Çal. Oo. Mana baykem aytты. Çalladı. Artından görsötüyor. O iki tiş eken. Mana jeelin koyup kelaптыр. Mana. Qarаңыздар. Süйлөшүңүздөр. Ушул сода болду? Бол элек, э? Макул. Байке кандай канча экен уй? Элекмиз. 250. 250. Ох, уй мощный экен, э? Бооз экен, э? Канчанчысына бооз? Экинчисinde. 250 миң. Айы жокпу? 3 эмчек. О, туразын айтты байкем. 3 эмчек экен. Номер калтырып койсоңуз болот онлайн. Жок, мындай сатасыз, э? Макул байке. Достор, мына 3 эмчек деди. Бизге туугандар сүттү канча берет? Ошону туура айтыңыздар, туугандар. Алган адамдагы үйбөс. Анан айыбын айтып саткан өтө жакшы. Музолу уй канча экен музолу уй? Тууган? Muzolu 250 mi? 250 миң. Кандай порода бул эми? Bu Amerikan. Американка дейт. Музосу ургачы эркекпи? Ургачы чоңураак болуп калыптыр, э? Канча литр берет? Мынакей, бул чаканы койсоң эле болду экен да. Özü düşet de. Өзү түшөт дейт. Төртөөнөн тең чыгабы? Таза зат чыгат. Канча литр берип атат, тууган? 10дон жогору. Номерди калтырып коюңуз. Soy korumda şönçe ver tata. Стой корумда. John Pom jese. Дагы берет, жемдерден. Номерди айтасызбы? 776 0776 29 29 80 22. 80 22. Мына ушул уй. 55 çoğuylar. Boyu 1.55. Çok iyi de. Ha, үйдө да барбы? Ha, үйдө да бар экен. Байке менен сүйлөшө бересиздер, чалып алып. Мынакей. Ha? 110'a ver be. 110'a бербедиң, бооз. Тийип турат. Канчанчысына бооз? İkincisiga. Экинчисине бооз экен, мына. 110'a бербепсиң, э? Ver. Канчага берип бересиң? Ha? Bir ayda tuğ. 1 ayda туйт дейт. Канчага бересиң ошондо? 120'a verin. 120'ga номер айтабызбы? 503 503 менен 20 20 00 00 05. 05? 05 дейт. Ha? Çalыңыздар. Охо, ат келип калды bu жака. Ya tartma. Не? Анда мал базарда эмне жүрөсүз? Тартам, артыңан тартам.
Tartpang deydi ki bu. Bu uylarda göreliçi dostlar. Uy bazarda жүрөбүz biz. Özü gelip kaldı. Uy kançadan assalamu aleykum. Kandaysiz? Motokol bu. 220 deydi. Kançançısına boğuz. Çılalar gördüңүздөр mü? Üçüncüsüne boğuz. 220 deydi. Bulçu. Bul bilbeyiz. Uylar kimdik iken? Anı da bilbeyiz. Makta da uylar var iken dostlar. Malumat berip koyunçu mına uylarga. Öketeng boz. Ekoteng boğuz. Bir tuğandık iken ekoteng boğuz. Kançançılarına boğuz. 7 boz. 7 ay boğuz bu. 7 ay boz. 7 ay boğuz. Kançançısını tuyt uçuluy? 6? Buna 6-çını tut. Sütü var mı? Servis koy ya. Ürktör. Oh. Buna. Vız gene dostlar. Buna 4 öğren tek çıkat iken. Hazır kança ay boğuz dediniz? 7 ay. Жақыны. Kança litre beret negiz uy? 20 litre beret iken mana. Zapaskaların görünüzde. Ne dedin buna? 140. Basın 140 bu. Bası 140 iken bak. Gelişken uy eken he? Gelişken. Gelişken uy eken. Mulçu bul. Bası kança bunun? 125. 125? 125. Mana bul dele 7 ay boğuz. Sağ ol. Biroq sağalbaydı. Nomerdi aytıp koyuңuz. Uy alam degende bolsa. 550. 0550 75 87 50. 87 52. Çalыңızдар туғандар алам дегендер. Бұл ой кімдікі білмейсіз бе? Қандай байке? Қанша сұрап атасыз ойға? 150. 150? Ой бар ғой. Тегіз екен үстімен асты. Бірдей. Bizde 100 kilo uy. 100 ой. Amerikanka. Американка. Қаншаншысына болыз байке? Малымат беріп қойыңыз. Анан кетесіз. Bilmem. Bilmeyiz. Alıp satam. Мо сүт шығауы? 4 өнен тең? 12 var. 12 litre sütü var. Номер айтасыз бі? Онлайн. 05 қанша? 558 0558 35 35 89 19. 89 19. Қаншаға берем дейсіз? 145-ке. Ол çalыңыздар егерде мал жақсы ала тұрған болсаңыздар. Мо уй кімдікі? Қандайсыз? Қанша сұрап атасыз бұға? 280 мың сұрап атасыз. Бұл галштин бе, черный пестрый бе? Не? Галштин екен, өте чоң үй екен. Бұл қанша литр береді? 40 литр? Бұл 4 өтен іштей бе? Мына 40 литр береді кен. Сода oldu? Öyle Sıraşı olur belki. Sıraşı. Biroq чоң үй екен. Эми галштин менен черный пестрыйлар менен иштеген бир туугандар болсо, номерин айтып коёр. 507 057 200 200 106 екен, э? Çalып көрүңүздөр. Мына артынан көрсөтөн кенендигин көрүңүздөр. Чоңдугу. Өтө чоң үй ушул сокулуктар ушул экен. Анда мен менен болуңуздар. Дагы көргөзүп берейин. Мына жаңыреки. Уйду көрүп атат, алармандар көрүп атат туугандар. Номерин калтырган бирокчу, сатылбай калса аласыздар. Мына 155 мың берип койду. Сонун кылып койду. Кунажын экен, э? Келишкен. 155. Оз окшойт, э? Оз экен. Мейли, содаңарды берсин. Кеттик анда. Содаларын кыла берсин. 155 берди. Берелек дагы деле. Бир аз бар окшойт да. Достор, мына уй бар экен. Уй канча экен? 200? Боос бу. Канча ай? 4. 4 ай боос. Не парада? Туган? Билбейсиз. Галштин, черный пестрый болушу мүмкүн, э? Канчанчысына боос? Билбейсиз, э? Сүтү 4 өнөндөн чыгабы? Чыгат. Онлайн сатабызбы? Айтып коюңуз номериңизди. Айтыңыз. Ала турган бир туугандар болсо чалат да. Те базардан сатасыз. Макул анда. Менин убактымды албаңыз. Базардан сатсаңыз, жайтайын дейт, жайтпайын дейт туугандар. Туугандар көрдүңүздөр, э? Уй канча экен? Уй канча байге? 135. Боос бу? Боос. Канчанчысына боос? 5-ci. 5-ci. Боос. Бул да уй бар экен бир жерде. Жакшы. Портерде дагы жакшы уй бар экен.
Негизи эртең аябай көп болот малчы. Уй канча экен ушул уй? 150 сиздикиби? Суралышы боозбу? Oğuz dedi, alındı bu dedi. Алдыңызбы? Канчага? 130 bin aldı. Болду. 130 миңге алыныптыр. Мына. Достор, рахмат. 130, 150 миң деди. Бирок 130 миңге алдым дейт. Жакшы. Байке алгандагы анан үстүнө кошуп саткандагы айтты. Но бир туугандыкын сурап коелучу. Байке уй канча? Кандайсыз? Ошолбу? Бияка келип калдыңызбы? Болду. Бияка келип калыптыр да, тууган. Тияктан тарткан экенбиз. Ушундай эми Сокулук мал базарынан көрдүңүздөр. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Жакса лайк, жакпаса дизлайк басып койсоңуздар болот. Мына достор. Мына туугандар ушул жерде бир уй бар экен, жакшы уй көрүнөт, мына жүктөп коюптур. Ушуну да көрсөтөлү. Бул канча литр сүт берет, байке? Bu 15 litre sütü var az. 15 литр. 4,5 ай бооз. Канча ай бооз? Ичине кирип да көрсөтөйүнчү. 4,5 ay boz. Мына. Sütün yasını olgan. Искусственный осемнение шведке болгон. 4,5 ай бооз. 4 тең иштейби? 4 тең иштейт. Мына сүт каналдарын көрүңүздөр мына. Портерге жүктөп коюптур. Баасычы баасы? Boğası 185 bin. 185 миң. Мына достор, номерди айтыңыз. Ушул боюнча ээсине апарып бересиз буюрса. 990. 0990 Dağı 990. дагы 990 117. 117. Бирок үрптөрү бирдей экен, тууган. Мынакей көрүңүздөр, мына. Бирдей экен, 4-өөнө тең чыгат. Сүт каналдарын караңыздар. 180 миң сом. Мына достор. Мына туугандар, эгерде алыс жактан көрүп жаткан болсоңуздар, доставкаларын уюштуруп берем дейт. Өзүңүздөр төлөп аласыздар. Ал жагын сүйлөшөсүздөр. Номерлерге кайрылыңыздар туугандар, мынакей. Уй базар Сокулукта. Мына. Жакшы уй экен. Ден соолук жакшыбы? Жақсы аяğı. Жакшы, мыкты. Көрүңүздөр анда эмес.